nhlengelatano a yi kongomeka ku tiyisa vuxaka bya bindzu na tipolitiki. President Cyril Ramaphosa u hlamusele leswaku pfuriwa ka buloho ra Kazungula exikarhi ka Afrika Dzonga na Botswana hi swin'wana swa swikombiso swa vuxaka lebyi va nga na byona. U kongetele matiko havambirhi ku tinyiketela ku simekiwa ka mintwanano hinkwayo leyi va nga yi fikelela. It is with pride that I noted the opening of the Kazungula Bridge on 10th May 2021, which served as an important impetus towards the realization of our economic integration agenda. Let me again take this opportunity to congratulate you, Your Excellency, in achieving this milestone which smoothens the movement of goods and people across a number of countries in our region and contributes to enhanced economic integration within the broader rubric of the African Continental Free Trade Area. Ntangha ya Ramaphosa hi nttirho, President ya Botswana Mokgweti Masisi u vula leswaku ku na leswi nga fikeleriwa eka ku simeka tin'wana ta tiprojeke ku katsa na ku makiwa ka ndzelekano wa pioneer exikarhi ka tiko ra yena na Afrika Dzonga. U vula leswaku hi twa ka project leyi swi ta pfuna swinene le ka ku lwisana na vugevenga bya le mindzelekaneni. We have since concluded a number of agreements and MOUs between our two countries in various areas of cooperation, which is testimony to the scope and strength of our bilateral cooperation. Mr. President, while noting with appreciation progress and milestones achieved thus far, I believe that we can still do more. This will include transforming these frameworks of cooperation into practical solutions and tangible projects that can improve the livelihoods of our peoples. It is also pleasing to note that a number of additional agreements and MOUs are being negotiated. Loko swa hete tano, President Ramaphosa u bakanyele etlhelo swiringanyeto swa leswaku Afrika Dzonga yi le ku tumbeteni ka khale ka President wa Botswana loyi a nga ku tsutsumeni ka voko ra nawu eka rikwavo. Ramaphosa a vulavula na vateki va mahungu endzhaku ka nhlengelatano na President Masisi. No, we only discussed it to the extent of him informing me that charges have been preferred against the former president here in South Africa. And former President Khama is here on a visit, so we are not perceived as harboring a person who is either a fugitive or whatever. Khama u laha Afrika Dzonga kusukela lembe leri nga hundza naswona u langutene na makume-mune wa milandzu ya ku kumeka na swibalesa swi nga ri nawini kun'we na vaehleketeriwa van'wana vanharhu eBotswana.